Paupay nga aga, haiyo nga tanan. May dayton saying nga nasiring, too much familiarity breeds contempt. No? Too much familiarity breeds contempt. No? Madanay or sobrang nga ni naton kakilala ito na sa nga tao, madanay nawawaraan naton respeto ito na sa nga tao. Sobrang nga ni naton kakilala ito na sa nga tao, madanay di ra na naton hiya tinutuod, pwede nga ni madali naton hiya igsalikway. No? Madanay nakakasiring kita nga, wag ako, no? Kilala na akaimo. No? Ngan amoy ni anatabo kanisus, dirahan naton ebanghelyo, nga ginbasa, yan ang adlaw. No? Jesus, upod na niya mga tinunan, pinalik ngadtohan niya kalugaringon nga bungto. No? Pagbalik niya, nagwalihan maupay nga subat, naghimuyahin milagro, nga nagtambal hiya han mga magsakit. No? Instead nga pasalamatan hiya han mga tao didto, gin-judge lugod hiya, no? Gin-question lugod hiya. No? Ngan labawhan nga tanan, gin-reject lugod hiya. No? Kaya ang pagkilala nira kanisus, simple ngan ordinaryo nga tao, anakla hin karpentero, no? Pobre nga tao, no? Dira hira naguna-huna nga ini nga tao, makakapaghimo hin mga mag-upay, dirahan iya kinabuhi. No? The very reason why they rejected Jesus, because he was only a son of a carpenter and least in the society. Sad to say, pero madanay, amo ini iton natatabo haaton. No? We have different measures for different people. No? Sometimes we are biased iton ordinaryo ngan less educated nga tao. No? Sometimes we put them in a box and thought that they will not grow. No? Or huna naton, waray nira kaupayen nga may himo, darahiton status iton ira kinabuhi. No? That is why, madali la kita magsalikway, ito ni nga tao. No? Ngan iton pagsalikway, ito na sa nga tao, inbagabaga na lahin natural para haaton. No? Dila naton ebanghelyo, doha nga rason, kaya no ginsalikway Jesus, diyan iya kalugaringon nga bungto. No? Siyahan, because of envy. No? They rejected Jesus because they were envious of Him. No? Naipahira, kay nasasapawan na hira ni Jesus. Naipahira, kay mayada na mas makarit haira. Naipahira, kaya nanaklahan kan karpentero, nakakapagbuhat hin milagro, ngan maupay magwali. No? They rejected Jesus because of envy. No? Envy is one of the 7 capital sins. No? Iton kaipa, usa nga dako ngan makaharadlok nga sala. No? As one of evangelical dictionary defines, envy is the sin of jealousy over the blessings and achievements of others. No? Mga kabugtuan, madanay diri kita aware, pero amoy ni iton kinaiya iton usa nga tawo, no? May ipahon, no? Diri kita napalugi o diri kita iton kalalamangi. No? Kareg naton nga pirmila kita iton labaw. Mayada nga ni mas nakakaangat haaton, mayada nga ni mas mauro upay haaton, ito ni bahaaton na uba o di nga ni naiipa. No? Diri man natin madinay, but envy or jealousy is present everywhere. Di dahitan komunidad, di dahitan eskwelahan, di dahitan relasyon, bisan di dahitan aton kalugaringon nga pamilya. No? Sometimes, diri kita nagiging malipayon, kung iton aton angyaw, nagiging successful. Madanay, diri kita nagiging malipayon, kung iton aton classmates, maupay iton kahimtang. Madanay, diri kita nagiging malipayon, iton relasyon, iton ibang tao. Sometimes, diri kita nagiging malipayon, bisan di dahiton aton pamilya. No? Kung iton aton kabugtuan, mo pa iton kahimtang, kung iton aton kabugtuan, may ada iba nga pamilya. No? Sad to say,
Sometimes we are not happy with achievements of others, no? Dahil iton aton kaipahon, diri kita nagiging malipayon, iton kahimtang, iton ibang nga tao. Sanglit madali aton, iton pagsalikway, haira, no? Kan kita maipahon, dahil iton aton kalugaringan, diri kita magiging malipayon. Kado nga rason why they rejected Jesus because of hatred. No? Darahan ira ka aringit kanisus, ira gin sa likway mismo Jesus, didahan ira kalugaringon nga lugar. No? Naaring itirahan kinabuhi nga may ada ni Jesus. Naaring itirahan may ada ang talento nga may ada ni Jesus. Naaring itira kay Jesus nakakapagtambal hin mga magsakit, nakakahimo hin mga milagro. Ngayon labawhan nga tanan, naaring itira ka ni Jesus kay tagusyado hiyahan mga katawhan. No? They rejected Jesus because of hatred. No? Mga kabugtuan, aringit nga ni kita, it is easily for us to reject people. No? Bisan iton aton hinihigugma, bisan iton aton kasangkayan, bisan iton aton pamilya, bisan iton aton uyab, no? Aringit nga ni kita, madili naton hiraig sa likway, no? Because of anger, because of hatred, it is easily for us to reject people, no? Posible ba kaya diri maaringit, no? Diri, no? Because human as we are, may na naton kalayahan, may na naton emotions, no? Anger is one of the basic human emotions. To get angry is normal, but uncontrolled anger leading to violence or hurting people is not normal. No? Sanglit mga kabugtungan ko dida kani Kristo, envy and hatred are harmful emotions that darkens our judgment. No? Amo nga ni ini iton nagdidikta o nagkokontrol dahil iton aton kinabuhi, madali la kita magsalikway iton ibang nga tao. No? Sanglit niya na nga adlaw, ginpapahinumdum kita iton Diyos kung ano ba iton sulod iton aton kasing-kasing niya na. No? Kung mas nangingibabaw iton kaipa, kung mas nangingibabaw iton kaaringit, madali la kita magsalikway iton ibang nga tao. If reject other people, maybe there are envy and hatred in our hearts. No? Paray naton may himo nga kaupayan, kung iton sulod iton aton kasing-kasing kaipa ngan kaaringit. We are in fact closing our hearts to the many blessings that Jesus wants to shower us. Instead nga may ipakita ngan maaringit, mas maupay kunta mga magiging malipayon kita, iton success, iton ibang nga tao. Amen.